inshuti bakunzi ba Mazo TV, uyu ni umuhango ugikomeje wo kwimika umwami Butitsi Gahembe Isaac. Ni igikorwa kiri kubera hano muri Nyiragongo, muri teritwari ya Nyiragongo. Ni umwami ugiye kuyobora teritwari ya Nyiragongo. Nk'uko mubibona ntabwo ashaje, aracyari umusore. Ndagira ngo mbararikire mwese kuza gukorera uyu muhango mutuje. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu benshi cyane, kandi umutekano urarinzwe abaturage, kandi nabo baje ku bwinshi, ni benshi. Itangazamakuru naryo ryahageze. Mbese bakunzi ba Mazo TV, reka mbararikire gukurikira uyu muhango. Atapepea watu na kuwasalimu wakaaji wake wa Nyiragongo. Tukishangilia ngoma ya karibu hiyo. Vitu vya asili vinafanyika. Tafadhali, hata uwe na mishipa uweze kukaa. Hata uwe na mishipa uweze kukaa chini. Bakunzi ba Mazo TV, nkomeza kubabwira ko ahangaha turi ni muri teritwari ya Nyiragongo. Twaje gukurikirana umuhango wo kwimika umwami Butitsi Gahembe Isaac. Yego, ni igikorwa kiri kubera muri teritwari ya Nyiragongo. Ni umuhango witabiriwe n'abantu benshi, inzego zitandukanye za leta, cyane ko iki gikorwa cyitabiriwe nanone na Wilimanzi, Vice Governor wa Nord Kivu, ndetse na Colonel Jimmy, ni umuyobozi w'ingabo hano mu mujyi wa Goma. Ndagira ngo dukurikirane umuhango uko utangiye mpaka usoje. Amjambo tena. Tunashukuru kumpokea mwami wetu alisha karibia. Sasa tunataka anza seremoni yetu ya siku ya leo. Tutaikala kimya na tutaanza na hymne national. Debout Congolais, 1, 2, 3.
Messieurs les conseillers techniques du coordinateur de l'AFC M23, Mesdames et Messieurs les membres de la coordination de l'AFC M23, Monsieur le procureur général de la ville de Goma, Monsieur le coordinateur de l'armée de la ville de Goma, Monsieur le commandant de la police d'investigation de Goma, Monsieur le directeur provincial du département de sécurité et renseignement, Monsieur le maire de Goma, Monsieur le maire adjoint de Goma, Madame bourgmestre de la commune de Goma, Monsieur le bourgmestre de la commune de Karissimbi, Monsieur l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Votre Majesté, le Mwami Boutsitsi Kahembe 4 Isaac, tout Mwami, chef de collectivité, chef de chefferie, est ici présent. Toute la famille régnante, messieurs les gardiens de coutume, messieurs les chefs de groupement, messieurs les chefs de village, distingués invités, à vos titres, rangs, qualités respectifs. C'est pour nous une immense joie de vous accueillir sur cette colline sacrée de Bouimba à l'occasion de l'intronisation et investiture du chef de chefferie de Bokumu, Sa Majesté Mwami Boutsitsi Kahembe 4 Isaac. Distingués invités, la chefferie de Bokumu étant une entité coutumière reconnue officiellement le 22 juin 1929 par l'ordonnance numéro 58 du commissaire de district Bumba, Kibati, Uvira, Monigi, Muja et Rusayo. Elles sont subdivisées en 63 villages dont nous avons les chefs de village tous ici présents. La chefferie de Bokumu est limitée au nord par le territoire de Rutshuru. La population de la chefferie de Bokumu a longtemps souffert d'une insécurité qui a été occasionnée par une mauvaise gouvernance du régime de Kinshasa qui a toujours été caractérisé par l'impunité, la corruption, l'inégalité sociale, le tribalisme, le détournement, etc. C'est après la libération que par nos militaires de l'AFC M23, la population commence à vivre un climat de paix. Que vive la population de Bokumu, que vive la coutume de Bokumu, que vive la FCM 23. Nous vous remercions beaucoup. Watoto wa Bokumu, jambo tena. Tunafurahi sana, tuko na wageni, ndio maana tunataka alika administrateur wetu wa teritwari ya Nyiragongo kusudi atuonyeshe wageni, tuwapokee na shangwe na furaha sana. Kwetu Bokumu tunapenda wageni, ndio muonyeshe furaha sasa. Asante sana. Ule uliko na kiporo mimi kwa na chikalia.
Nyiragongo oye! AFC 23 oye! ARC oye! Intare za Sarambwe oye! Murakoze cyane. Uyu munsi nshuti bakunze ba Mazo TV, ndagira ngo nanone mbabwire ko aka gace ka Nyiragongo turimo aha muri Bukumu turi aha ni ahantu hari abaturage nanone bazi Ikinyarwanda cyane, ku buryo ushaka wabahereza ikiganiro cyangwa se ibyo wavuga byose ukabibabwira mu Kinyarwanda babyumva 100%. Bakunze ba Mazo TV rero ndagira ngo niwumva bari kuvuga Ikinyarwanda ahangaha rwose nta kibazo, Ikinyarwanda baracyumva cyane ko ari n'agace kegereye imipaka y'u Rwanda. Nshuti bakunze ba Mazo TV, mukomeze mukurikirane uko umuhango uri kugenda. Rais wetu mnamjua? Coordinateur wa AFC M23 mnamjua? Ahangaha hari kubabaza ngo mbese ngo bazi umuyobozi wa AFC M23? Uwo nta wundi ni Colonel Nanga. Yego, ako uyu munsi yari kuza ntabwo yaje, yohereje undi muntu, reka tumurebe niwe bagiye kwakira. Ya kisiasa tutamuomba mheshimiwa Halima kushimama na kukuya kusalimia wakaaji. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana wakaaji wa Nyiragongo, wanakuambia karibu sana na wanapenda uwasalimu. Batoto Nyiragongo, jambo. Mes respects, Sa Majesté, mes respects aux gardiens coutumiers, mes respects aux chefs de village et mes salutations au gouverneur ici représenté par le gouverneur adjoint, mes respects au maire de la ville et tous les représentants ici présents. Tout protocole bien gardé. Il y a un mot que je dois vous lire de la part du coordonnateur. J'en profite pour vous passer toutes les salutations du coordonnateur Corneille Nanga de l'Alliance Fleuve Congo M23. Et sa part, je vous dis tous Jambo. Vous êtes fatigué, je vois. Hein? Jambo! Makono, makono, makono. Makono. Mikono, mikono, mikono. Sa Majesté les Moines, directeur coutumier, autorités ici présents, frères et sœurs de Bukumu et de tout Nyiragongo. Au nom de l'Alliance Fleuve Congo en 23, je me tiens ici avec le respect et espoir pour saluer un moment historique. L'intronisation de Sa Majesté Mwami Butiti Kaembe 4 Zak, digne héritier d'une autorité traditionnelle forte, symbole de la continuité et de renaissance. Nyiragongo, Bouvira, Bukumu, Père courageux, Père blessé, mais Père debout. Vous avez connu les douleurs de la guerre. Aujourd'hui, sous la conduite d'un chef légitime et rassembleur, vous entrez dans une ère nouvelle.
Leo ni siku wa matumaini. Leo ni siku wa matumaini. Aujourd'hui est un jour d'espoir. Twese turi umwe. Nous sommes un. Amani na ubumwe. La paix et l'unité doivent être notre nouvelle tradition. Votre chef ne portera pas seulement la couronne aujourd'hui, il portera aussi la charge sacrée de réconcilier, d'unir, de protéger. Que chaque communauté, que chaque langue, chaque culture trouve sa place dans la grande maison du vivre ensemble. L'Alliance Fleuve Congo, AFC Barin 23, s'engage à accompagner les efforts de paix, de justice, de développement dans cette chefferie et au-delà. Moi, Miwaku, Toubari, Nyama, votre peuple est derrière vous, l'AFC aussi, nous sommes avec vous, ensemble, pour bâtir un monde nouveau. Que Dieu bénisse le règne de Sa Majesté, que vive la paix à Nyiragongo, que vive la chefferie de Bukumu, unie et forte. Merci beaucoup, Aksanti Sana, Murakuze Siani. Yego bakunzi ba Mazo TV, uriya yari intumwa ya Colonel Nanga, waje hagoroye Colonel Nanga. Ubu ngubu turi kumva, uyu twakiriye ni uwungirije guverineri w'intara ya Nord Kivu, nawe ni Burimanzi, agiye kugira icyo abwira abaturage baje gukurikira uyu muhango wo kwirika umwami. Bigaragaza yuko impinduka already yatangiye. Munaelewa? Murumva ko Burimanzi azi Kinyarwanda neza, ari kubabwira ko bemerewe kuvuga ururimi bashaka, ari byo bivuze impinduka za leta ya Kinshasa ndetse n'uyu muryango n'iri shaka rya AFC bari kumwe naryo muri iki gihe. Na wanawatumia sana, walituambia tukuwe na siku heri kabisa. Tumshangilie liwali makamu wa jimbo, tumshangilie. Tukiendelea tunaenda kwa wale ambao wanatusaidia usiku kwa intervention. Tutamwalika Colonel Jimmy ambaye anasimamia usalama mji wa Goma na pia Nyiragongo. Yenda anaacha tunasinzia kila mara yo mutu hamaga ijoro niwe twihutira guhamagara abaturage bakeneye kukureba wafande nyaboneka bamumenye. Yego ahamagaye Colonel Jimmy ukuriye umutekano muri uyu mujyi wa Goma, amuhamagaye ngo nawe aze agire icyo asuhuze abaturage. Uwo ni Colonel Jimmy agiye kusuhuza abaturage. Nawasalimu wote na tunawapenda sana. Kwa niaba ya mkubwa wa majeshi ya M23 na AFC, nawasalimu wote. Mkubwa anawapenda sana, ndio sababu saa hii mnaona M23 hapa, na nafikiri siku hizi mnasinzia vizuri. Bongo ni haki, ni bongo. Mshipigie vigelegele kama ni kweli. Kwa machache, jeshi la M23 sio jeshi la kukuja kuangalilia jinsi mnateseka afu lakini ni jeshi la kuja kwa kuwakomboa. Ndio sababu siku zote mtaona kuna Kenya kiendeki kuhusu usalama, hata na kwa mambo mengine
msikose kutupigia simu, msikose kutwita. Hata ukiona simu yangu ipite, umuite General Makenga, ndio kiongozi wetu. Iko hapa kwa nguvu zenu, iko hapa kwa ajili yenu, haiko hapa kwa ajili ya lake, haiko hapa kwa ajili ya milima, iko kwa ajili ya wakaaji wote wa sehemu zenye tunaongoza na sehemu zenye tutaendelea kutafuta usalama hivi na wengine kumbani wa enjoy usalama. Mnataka tuendelee? M23 FC iendelee? Ndio. Au turudi nyuma? Hapana. Wenye wanataka turudi nyuma waweke mikono juu. Wenye wanataka tuendelee waweke mikono juu. Ahangaha arababaje ngo abashaka ko dusubira inyuma ni bande, barabura. Ati abashaka ko tuendelea dukomeza ni bande, bose barazamura. Bivuze ko bishimiye kubana na M23, bishimiye ibikorwa byayo, mbese nta kabuza bazabana iteka. Yakiriye nanone inyuma y'ukuriye ingabo mu mujyi wa Goma, yakiriye ukuriye polisi. Ukuriye polisi arabasuje, aragiye. Yego. Le procureur general wa chama ambaye anasimamia masantre d'arbitrage des affaires civiles. Binajua Nyiragongo wana mambo ya mashamba ya vitu gani, yeye ndiyo vinaona kwa chama. Akuje procureur junior pia asalimie wakaaji wa Nyiragongo. Karibu sana. Leo ni siku ya furaha sana. Naona Isaac vraiment, nasikia roho yangu inatulia. Nimepigania hii wakati kabisa, nitajikiwa sana na kumuona leo anakuwa intronize. Ni furaha kwetu sana. Mungu ambariki na tunaiwa iko sage atajere cheferi vizuri. Asante. Asante sana procureur. Tutaendelea, tunakuwa na watu wa security yetu, tutamwambia tu abakie pale na iko hapa, unani service technique. Haiko vizuri tumuonyeshe wanamba nasimamia departement ya security et renseignement. Byabindi byo mwitaga anere ya kera, ariko twe dukora kundi. Turumvikana. Mbio tutaenda kwa meya wa mji wa Goma. Karibu sana. Na ajue kama Nyiragongo ndi izala Goma haiko vile. Goma ilikuwa groupement ya Biai, tukawaachia. Sasa waishasonga mbele kutushinda. Lakini karibu sana meya wa mji. Karibu sana maire de la ville. Yakiriye meya w'umujyi wa Goma. Meya w'umujyi wa Goma araje, agiye gusoza abaturage nawe amwumve. Tunashukuru sana na Mwenyezi Mungu atubariki. Asante. Alikuja na makamu wa kwake na anaweza kuja pia kuwasalimu. Maire adjoint Desire Ngabo Kisuba. Karibu sana, ndio maire adjoint de la ville de Goma. Tunaona kama AFC inatia vijana tu. Ile le pouvoir des vieux quinois là c'est déjà passé. Wa vijana wa suja tunapenda mabadiliko. Karibu sana meya wa mji makamu. Wandugu wapenzi ya mjambo. Na mimi nafurahi kufika hapa, ni siku ya furaha. Lakini nadhani haiko siku ya furaha sana kwa mwami, kwani kunabeba mzigo mkubwa. Mzigo ya hii population ambayo anasimamia, ambayo anapaswa leta mpaka kubopo. Il est vrai que sheferia Bukumu iko na shida nyingi, na tunadhani pamoja na mwami na nguvu ambazo anazo ataleta suluhisho kwa shida zote za population. Shukrani sana. Asante sana. Tutawaomba pia walete bourgmestre de la ville de Goma, ule wa Karisimbi na yule wa Goma, wapite hapa mbele wote wawili kwa kuharakisha muda. Tukiwashangilia jameni. Wa bourgmestre ni watu kabambi kabisa. Tunaona hata mu AFC M23 tuna promote wadada wa mama. Haiko mambo tu ya wanaume, ni pia ya wake na wababa, sisi wote pamoja. Karibu bourgmestre. Asante. Wanyaketu wa Bukumu mwashibire.
Tunafurahi sana kwani leo ni siku kuu kabambi. Wamama jambo. Asante sana. Wakati wa Bukumu mjambo. Asante sana, Mungu awabariki. Tuna pia wamambre wa coordination ya AFC M23. Najua wako wengi hapa, wanaweza kushimama mahali wako, pia tunawapigia vigelegele. Tunaona mzee Jean Ngigimba iko hapa. Eske Jean Ngigimba unaweza pita hapo na salimia wakaaji wa Nyiragongo? Wengine tunawasii waketi, lakini Jean Ngigimba akuje aseme kwa niaba ya wote. Karibu mzee. Yes, inshuti bakunzi ba Mazo TV, ndagira ngo mbabwire ko ahangaha umuhango wo kwimika umwami ugiye gutangira. Abasaza baje n'ibikoresho bamuhereza n'amagambo bivugiraho baje, bose barahari baramugaragiye. Umwami nawe yambaye ibya cyami. Ubwo umuhango wo kwimika umwami ndababwira ngo uratangiye. Inshuti bakunzi ba Mazo TV, iki gikorwa nyirizina nibwo navuga ko gitangiye. Bakunzi ba Mazo TV rero, iyi ni Mazo TV, ndagira ngo nkomeze mbabwire ngo mudushigikire mukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze byaguke. Murakoze. Gaheze. Ndabikuramo nta kibazo.